Daring kaya katang misa, ilang ring makatuki, kapasalamatan dari Alanyega and Torno family, Amelita D. Basiler and family, Dr. Conrado Balyeser and family, Paulo Hison and family, Eden and Arlene Dison and family, Angelita Bautista and Bautista family, Lorenzo and Dison family, Ernesto and Mila Dison, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Yoli Pineda, Joyce Miranda, CJ Chloe Miranda, Rose Francisco, Florentina Francisco, Florisa Bergera, Leo and Norman Mendoza, Angelita M. Gatding, Sigwa family, Zamora family, Espiritu family, Princess and Tapnyo and family, Luz de Malanta, Marges family, Regina Marges, Ed and Lou Paras, Eduardo Granda and family, Joel and Rowena Coronel, Colin and Alden Coronel, Chris and Leah Jacobi, Aldrin and Rizaline Grande o Granda, dear April Joy and Joan Arsabido, Olive Mercado and family, Ed Cordero and family, Joram Villanueva, Nicole Yumul, Mike Anthony Vergara, Cora Maglaki, Grace Zambrano, Aileen Villanueva, Gina Yumul and family, Roger Vergara and family, Julie Manghera, Lorna Pineda, Jen and Budico Lucas. Complete speedy recovery of Marianne Delmida, Glenda Serdevnola, Ronald Paruli, Linda Evangelista, Josen Ayan Paul S. Mangilinan o Mangiliman, Elina Giao, Iluminada Giao, Roman Giao, John Nigel Lansang, Sin Kevin Ulalan, Janet Ruth Manalili, Joaquin Pineda, Del Pineda, Jess Pineda, Justin Mercado o Justin Miranda, Ryan Calajao, Erin Calajao, June Lacson, Jose Menen Garicia, Maria Rosita Manyalung. Special intention Damurin Puri, Josepina Ricaport, Chema Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumul and family, Kristen and Ann M. Malig, Edward Joseph and Eric Joseph Malig, Martina Eileen de las Alas, Gerald Sibayan, Justin M. de las Alas, Dennis and Yoli Pineda, Lilia Pineda, Puring Miranda, Danico Kim Pineda, Dale Jess Pineda, Rolly Gina Miranda, Risadel Mendoza, Dolly Dagi Salalila, Jimmy Pacho, Sarah Joy Cuenca, Gino Kaylee Pacho, Lovely Canlas, Florencia M. Candelaria, Amari Gabriel Candelaria, Joyla Corinne Carrion, Eder and Aileen Dison and family, Angelita Bautista and Bautista family, Lorenzo and Dison family, Ernesto and Myla Dison, Ruben and Trixie Anson and family, Romeo Ignacio, Senior Roy Ignacio, Romel Ignacio, Albert Apostol, Virginia Perez, Leonida Manarang,
Saruna Grace and Ener Santos, Lerma Santos and family, William Navarro, Gloria Olano and family, Carlos and Nora Pacho o Patino, Brian Medina, Lizel Medina, Dirk Medina, Elizabeth Flores, Lisa Martija, Reynaldo Mercado. At para karing kaladuada ri Senior Amelia Sarmiento OP, Constacio Escalatica, Jesus Rogelio Ernesto Pedro Corconja, Corconja Angueda, Pepe Jr., Benedict, Yusuf Rason, Lolita Panlilio, Vicky Manalili, Rogelio Deirit, Patricia Deirit, Leticia Lotivo, Romeo Caringal, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregorio Hernandez, Pedro de las Alas, Aileen o Arlen Bunag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Isabel de las Alas, Sonny Pinca, Regina de Caico, Julian de Caico Jr., Alan Janaski, Ruben Enson Sr., Alfonso Nieta Abara, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tubera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Danilio, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatilia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendano, Amando Saguban, Marieta Abendano, Eugene Benavista, Agapito Candelaria, Robert Candelaria, Arturo Candelaria, Felipe Tapño, Irene Tapño, Jesus Tapño, Fernando Tapño, Platon Tapño, Tony Limiak, Reynaldo Flores or Perez, Hipolito Perez, Berinya Dalusong, Julito Di Malanta Jr., Alvin Gonzalez, Abelarda Gina, Erlinda Gina, Abelarda Gina, Renato Gina, Leonila Pineda Mesa, Jesus Mesa, Florencio Mesa, Maribel Samson, Ludim Samson, Rene Samson, Fernando Garcia, Redentor Ponsalan, Elmer Sumawang, Gabriel Coronel, Francisco Modesta Granda, and Rosa and Corazon Paras, Frederick Den Mempin, Pablito Patricia Alma, Cao, Godeperdo, Bruna, Jane Castillo, Delia Alicante, Abelina de Jesus, Luisito, Larry, Leonardo, Reynante, talakad ko po.
Miditipon tamo king lagyuning pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Eko titipon pipadyan ket king yato, bagkos sumipon kayong pibandyan para hariking banwa, nga nang tuturuning ebanghelyo ngeni, inganti kaniting kabiyasan manatili kay kayungan. At keka antimorin. Uling ding puso tam, maralas lang makabalikid, king mahayatong pibandyan, at kulang ta pa magmalasakit, tumipon king pibandyan para king banwa. Si Siyang rin kay katang kasalanan, bata ang maging karapat dapat magmasusi, kaning banal ang misteryo. Iagas tangining mayag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos ang may payan tutu at kaya kayo kapatad. Uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat at may ayalawang kakulangan. Uling tay panigapu ka Santa Maria ang kapilan mambirian, karing sablang anghel ang Santo at kaya kayo kapatad ing panalangin tamo king Diyos, ginutam. Ing Diyos sa may payan tutupa kaluluwa na katamo, at ing pangpatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king di alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, katwan mo ring puso, miging espiritu ng kayakang pamanyap at mayap, bang apa matulanda ka kapamilatan ng kayakang kaisipan, at aluguran ka ring sablaming kapatad. Itinganado an mi kapamilatan ng ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabiyat magari kang bemo at ng Espiritu Santo, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Loklok ko po at makirandam king amanon ning Ginoo. Pamamasang iba't king kadwarang libro, ding ari. Inyang abalita ng Atalya, ing Petere, ing anak ng Yaring Ahasya, minyeyang utos, apaten langan ding miyembro na, ning pamilya ning ari ning Huda. Dapot, kinwaning Joseba, ing anak ng aring Yorem, at kasingib pa ng Ahasya. Iohas ay anak ng Ahasya, at sinese king metong ng kwarto ning templo. Karinese likot ban ene akit Atalya. Inya, eya mepate Iohas, at ing pamaningat ng Joseba, kilubdi nga na mabanwa, kabang Iatalya, iyaing reynang mamahala king kayarian. Inyang miras na ing kapitong banwa, pepayaos na lang hoyada, ding opisyal daring sundalos, agwardyaning ari, at antimurin, ding gwardyaning palasyo. Sinabi na karela, ing mitipon laking templo, nung nuka rin nala ayamuyot, kambening taimtim a pangako, king gewa ng plano. Kay bat nanita, pepakit ne karela, Iohas, ing anak ng aring Ahasya. Memintula ring opisyal, king sablang inutos ng hoyada. Inya, tinipo na lang ning metong at metong karela, ding tawana. Detang makatutok, gusal ning aldo, ning sabat, at detang ali. Binya na lang hoyada, karing opisyal ding tandus at kalasag, abandi ng aring David. Makasikap la reting sandata, king templo. Kay bat nanita, pinwesto na la, ring sundalo sa pakasandata, king makapadurot ning arap ning templo, bani pagluwaluya ing ari. Linwal ning hoyada, ing ari, ing anak ning ari,
at pinutong ne keya ing korona. Kaybat binyene keya ing libro ning kautusan. Tigtugan ning larong olibo at pisyag ning ari. May malakpak laring tao at ngarang kinulisap. Luwidya ing ari. Inyang dimdam ng Atalya, ing ingeda ring gwardya ning tao. Pintala na laking templo ning Gino. Miglalaweya at ikit ne ing ari. Makatalakad lele ning asyas, antimo ing meging kaugalyan. At tsula lele ning ari ring opisyal at ding talatsup karing trompeta. Magsayala ring sablang memalen at tutsyupandala ring karelang trompeta. Ginabak ng Atalya ing susulad ng imalan, uli na ning sukal ng lub, at nga nang kinulisak. Taksil, taksil kayungan. Nga nang minutos ning paring Jehoiada, karing opisyal, ay ating tsa dinala na sundalos. Ilwalye ing babaeng ito, king pilatan daring adwang hilera, at ding gwardya, at patenya ing ninumang magtangkang magligtas keya. Sinabi ng Hoyada iti, uling eneburing patenda Atalya, king kilob ning templo. Inya, dekapde at dela king palasyo, at petere ketang lugal ayaw sandang pasbuldalan ning kabayo. Kaybat na nita, Jehoiada, kambering ari, at ding memalen, ginawa lang kasunduan, king ilangan, maging memalen nala ning Gino. Ginawaya namang kasunduan, para king ari at ding memalen. Kaybat na nita, mintala ring memalen, king templo ng Baal, at lesak de iti, at pemalbal ding rebulto. Kaybat, petere imatan, ing pari ning Baal, king arap daring altar. Kaybat na nita, Jehoiada, mi talagayang gwardya ning templo ning Gino. Migsayala ring sablang memalen, king mitmong tula, at mi payapaya ing syudad, uling petereng king palasyo, Atalya. Ing amano ning Gino. Salamat kin Diyos. Pinili nening ginuing Siyon, bang maging kayang tuknangan. Pinili nene ing ginubang maging kayang tuknangan. Kang David masusi mong pengako, at emo painggulutan, ing kaya binye mong amano. Nga mo, ing metong karing anak mo, maging ariya, at iya ing manalilike ka. Pinili ning ginuing Siyon bang maging kayang tuknangan. Nung dinganak mo king kasunduan tupadla, at karing kautusan ababye ko karela, kanita ding anak da naman, maging ari lang kasalisi mo, ang gaking kapilanman. Pinili ning ginuing Siyon bang maging kayang tuknangan. Pinili nening ginuing Siyon, burineng maging kayang tuknangan. Nga na, karin kutok ng kapilanman, karin ko ipaniral ing pamag-ari ko. Pinili ning ginuing Siyon bang maging kayang tuknangan. Karing palipi ng David, palto kong metong ayaring marangal, at papanatilyan keng mamahala ing kakong pinili, pamakrinayan ko la ring kayang kasalang, dapot ing kayang kayarian, sumulong ya at misaplala. Pinili ning ginuing Siyon bang maging kayang tuknangan. Para tayo pong ing mayap abalita.
anting sala, ipabal mo kako ing bendisyon mo, at ding utos mo, ituro mo kako. Inginuman natili ake kayo, at keka antimurin. pamasaking may pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginong. Jesus nga nakaringkay ang alagad, kayo titipon pibandyan ketiking yato, pibandyan asisiranda ring pulilya at ning kalawang, at malyari lang luban at panakawanan kay kayo. Bagkus tumipon kayong pibandyan para karin banwa, karin alang pulilyat kalawang amanira, at alang mapanako ang makapanlub. Pablasang numan karin at suying pibandyan niyo, karin niya naman at siyang puso yu. Ding matay laring kaya kasuluning katawan, hinya ng malino laring kaya kayong mata, birina niyang sala, ng mabilog mong katawan. Dapat nung ela mayap, ding kaya kang mata, dalam dumya naman ng mabilog mong pamikatawan, hinya nung ingsala at tsukeka maralom dumya, karagul na kasi ning karalom duma na ita. Ing may pabalita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makirandam tamo po keng umilya. Maya pabingi po kaya kayo ngan. Yung pong maya pabalita ng tamong ini, continuation ne po, uling this week po, regalo naman tayo yung parts na ng Sermon on the Mount, ne po. At rin-remind nakatampo na tumipon tamong pibandyan. Nuka rin namong para king banwa. Ne po, pibandyan para king banwa. Alim mo itampo katang malapit na pong mate, karin titipon pibandyan para king banwa, hune kabang mabiyeta mo, ne po. And now, sabi na nga pong Ginoo, remind na katamang yan Yung gospel ay ni now. Na tumipon tayong pibandyan, iba't banwa. Jesus instructs us to secure lasting treasures in heaven. Makanano among, muna po, by a life of righteousness here on earth. Kadwa, doing God's will. Tukyan tayong ingutos na nga pong Ginoo. Ating pinaka-importanteng katlo, sharing our blessings with the needy. At yung pong adwang example, abinyena po kayong may pabalita ngeni, Jesus. There are two metaphors in binyena. Mumuna po, the folly of keeping perishable treasures on earth, itang pibandyan, ketiking yato, itang pibandyan na sirandaring ipas at kalawang. And the other is loving the darkness caused by pride and prejudice. Ini po, in reference po gatang first reading, kang Reyna Atalia. Ne po, kang Reyna Atalia. Nung mayap din kaya katang mata, dalum dumya naman, ing mabilog tang pamikatawan. Ing earthly image po ngayon ing pibandyan keting yato, at ing heavenly treasure, ing pibandyan para king banwa, no kanya po magsalamin kaya katamo ini. No kanya po itang mirroring na, kaya katamo. Meaning heavenly treasure siyempre po, in our heart, in the man's heart, in puso na ng tao. In puso tamo, usually, deep within our hearts, it yearns for the treasure that will give us security. Wari po napin po mag-accumulate tamong kayamanan. Ali po, to give us security. Pero po yung pawaganan ng may pabalita ngayon yes, we are going to accumulate treasure for lasting happiness. Alim mo security, kiniking yato, pero lasting happiness, king banwa.
Ita pong pribadya na itaketing yatu, very often, ne po, paneta mong mitatakutan, ali po. Nan pong gagawan tamo, kaya baleta mo, mga bita CCTV camera, ne po, bakanta, lang lumog. O kaya rin pera tama, tsulak yung bangko, ne po, tsulak yung bangko. Or minsan, tayo papatutod, ne po, papatutod, ating kakaluskus, tayo papatutod. And minsan, sabi namin po kayong gospel, they can be destroyed o mawalala, panakawanan nakatamo. Or minsan, kung itami papatutod at magalala ang karang kayamanan tamo, minsan kukuya din biyeta mo, ne? Kukuya din biyeta mo. Nanong point na mo, ngalalang kwenta rin treasure kaya niking yato, ito nga po yung point na nga pong ginungeni. E talaga gawang Diyos, din kayamanan, kaya niking yato. E talaga gawang Diyos, din kayamanan, kaya niking yato. Ulang sang penga nakatamo, rin kayamanan, kaya niking yato, rin kayamanan tamo, potang penga nakatamo, karin labong magumpisa, ring ipas, ampong kalawang, no karin namong, kaya puso tam. Yan po, karin labong magumpisa ring ipas, ampong kalawang, kaya puso tamo. And, ala pong maro kareng material na bagay nga rin, uling pong grasya lapi, natampon grasya na naling nga pong ginu. Pero dapat, we need to share them. We need to share them. Dapat po si share tala. Po? The only treasure that will last beyond this life is the treasure that is stored in heaven. Obtaining and keeping such treasure is possible by loving and sacrificially sharing God's blessing with others. Dahil po pong after communion, natin tampong second collection kay Sahop, po. So we can share our blessings king Sahop para po ka rin papag-aral da. Po. It's one way of sharing. Taon po maging maymut. Po. Ito pong re-remind na ng gospel ngayon Rene pong grasyang binyena kaya katamang nga pong ginu, makanalamang karagol, imbibansyan niyo, at makanalamang kalate. Etang pumaymut. Etang pumaymut. And we need to share our blessing. Blessing na ano among. Ay naman po haudong materialita, po. Aliwaliwa pong blessing kaya katamo. Aliwaliwang grasyang binyena kaya katamo nga pong gino that we need to be shared. That they need to be shared. And also, siyempre po batang mag-share tamo, you need to live an upright life. Po. Ito pong mayap at stung pangibebye, and doing the will of God with His grace. Kaya grasya nga pong ginu. Huling sabi na po ng gospel, huling nunuka rin yaman, at siyang kaya kang yung pibandyan mo, at suya naman ka rin, yung puso mo. Nung at suya kayong ginu pibandyan mo, po, at suya naman ka rin. At suya naman ka rin yung puso tamo. And, yung kadwa po, kinuha niya pong kinutang sa Kristo ang image sa ning mata, our eyes, bilang, and sulu, po, in light. And the eye that's in the light, po, manakita mo, which permits us clearly, niyapin po ating sulu. Po, uling subong ala sulu, literally, magkasayap tayo pong manakit. Ali po, lalo na po sa mag-brown out, mamulayita mo, mantong tamong kandila. Pantaman na kita sulu. Ngayon po ninita sulungay ito. Our relationship. Nano po ito simbolo nitang sulungay ito. Itang light ito. Para akit na ning matatamo. Our relationship with our God. Our relationship with our God. And so that we'll be able to see more clearly. If we do not open our eyes to God, we will stumble in darkness. Yapin sabi na po, karagul na. Nitang karulumduman na ita. At ang dahan kaya itang meron na pong kwentong St. John Maria Vianney, po King Ars. Po, usually po yan, panaya pong at siyang pisamba ni St. John Maria Vianney, huling pong magpakumpisalya. Patikit po itang meron nga lalaki, ang makaluklok same pwesto, po, kayang pisamban. Sa bagay kataang po usually, kayang pisamban, kaya tang oras sa ita, same pwesto tamo, atin pong makanyan, nanukan yung pwesto na karinya mo. So, pag masdan pong San Juan Maria Vianney, ito at misa na dokit na sabi na, nung nanong gagawa na, at panay ang makalukluk,
kaya tang pwesto nga ita, hindi po yung sinabi na, I am looking at God, and God is looking at me. I am looking at God, and God is looking at me. Makanyan mo naman po siguro kaya katamo, ne po, kayang pwesto tampong makalukluk, o po kayang gulot, lalawin tayo po, and hopefully, deep in our hearts, ita pong presensya ng Apo, ne po ang po aking Santa Misa. Ang Santa Misa tamo, that God is looking at us also. Para na itamong, so that ita pong openness na itang relationship tamo kay nga pong Ginu, ne po, lalo yung lalalam, itang presensya na ita mailang, ne po, ita may tutundo kayong misa, ne po, ita may tutundo kayong misa. If we are in relasyon tamo kay nga pong Ginu, malalam ya, ita mo naman mamalagwa, kalamba na nga mo, nga na. Metong na yung oras yung homelina, ne po, if we have this open relationship with God, ne po, lalaman namin itang relasyon na ito, ita pong sala, hakit tamo, lalo ya pong lumawak itang sala ita. At ita pong sala ita, yung maglit kaya katamo, itang puso tamo. Itang puso tamong maglonging keng treasure iba't banwa. Ngayon po yung responsorial psalm tamo ngayon, pinili niya ng Diyos, Insyon, bang maging kayang tuknangan. Kaya katampo, na ano po yung pipili niyan tamong tuknangan? Is it temporary? Tang invest tamo, is it temporary? Kaya ni booking yato? Or tapong pinili na ni nga pong ginugaya katamo? Itang taulita ang parasan, king banwa. And also, ay lalaki po yung Santa Teresa ng Avila. Sabi na, all things are passing. God alone suffices. Gana-gana, mawala. Pero nga pong Ginu. Yang yun. And, din po sana, ne po, ating pigunaman tampo, sabi na po nitang middle na ng gospel tam ngayon, sabi na, nung nuka rin niya, at yung pibandyan yu, at suya naman, yung puso yu. Hindi po sanang malalam, i-reflect tampo ngayon ng biyernes sa ine, na nung nuka rin niya, ngayon po nga daw ngayon ni, nuka niya po, yung kaya kayong pibandyan. Nanuya po, yung kaya kayong pibandyan. Is it material riches, yung tatal ng tamo, ay yung pibandyan, yung lugod na ng apong Gino, at yung relasyon na ng apong Gino, yung relasyon tamo kay apong Gino, yung balang metong kaya, at yung balang metong kaya katamo. Amen. Pakamalang kong kapatad, manalangin ta king igpa, ning pakalulu, at Diyos ning sablang pamatula, at ami buklat para kaya katamo karing pibandyan ning alalanggang lugod king puso ng Jesus. Nga tamong manalangin kaya, Jesus, pakaluluan mo kami. Jesus, pakaluluan mo kami. Para king Santo Papa, para king Obispo, at din sablang pastol din kaladwa, masigasiglasan ng magobra, para king kayaryanan ng Diyos, keti king yato, kambening milalabloba lugot, at lubos sa pamatagulaling, ipanalain ta king Gino. Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing sablang pari at reliyoso, idaon da sana ing kabilugan ng be, king sagradong puso ng Jesus, sentro ng debinong lugod, ami katawan tao, panalain taking Gino. Jesus, pakaluluan mo kami. Para karing kaya katang pamilya, ba't ding sablang miyembro matalastas da ing lugod ng Jesus, para king balang metong karela, at mibibiyela king tune lugod, at pamanatindi king metong at metong, panalain taking Gino. Jesus, pakaluluan mo kami. Para kaya katangan makatipon keti, king lugod ng Jesus, bang akit tamo ing sikanan alub, sumisi para karing kaya katang kasalanan, at akit ing lugod, bang gawang kapamayaran, para karing makasalanan. Panalain taking Gino. Jesus, pakaluluan mo kami. Ngeni po at bantamo ing sarinitang kapagnasan.
Oig paming at subanwa, sinugat miyeng puso ng Jesus sa kayang anak, dapat pagdala na kayong kapatawaran at grasya. Saupan mo kayong patutukin kaya kang pami pasalamat, king mit mong lugod at dapat kapaglarinan, karing kayang kasalanan. Kapamilata na murin ng puso ng Jesus sa kayang anak at genumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, banin kayo katangdaon, matanggapi arapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan na sanang ginuiting daon kaning gamat mo, kapulit kaligayan ng kayang lagyong kakatamong kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Oig paming bigla lang, tanggapan mo rin kaya kami ngayin, pagdalara kaya sanang tetagan at pami kayintindi, itinganadon mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili kaya kayo, At keka antimurin, iyat nayo rin puso yo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong ginong Diyos, Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ang matulid, ing pasalamatan takang parati at numan karinoig pa. Diyos ing alanangga at lubos mayopaya, kapamilata ng Heso Kristong ginumi, inyang kaya kang amano at ing kapamilata ng lelangan na ing yato, ing talatpalatbus at tinubot mo, bang iikabos na kami. Inyasat kapamilata ng Espiritu Santo, mi katawan niyang tao at mi bayit king Birhen Maria, di parana na ng banal mong kaburyan, bang italakad na ing meto nga banal abalayan para keka. Inagpano ring gambat na king krus, bang sintangan na ing kamatayan at ibalagag ning pamanyubling mebye. Ulinita, pambere rin sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, daralit min kaya kang ligaya, laing pakyabe king alang tuknang dang pamaya kapuryan keka, at ngaming kakanta.
Tunay kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin ting espiritu mo, pang parake kami malyalang katawan, at daya ng ginuming Kristo. Bayam mi daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape, at pepasalamat na keka, piraso ni at binyene ka rin keng disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiin ka na ang katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan kinwaning kalis, pasibayo yung pepasalamat kay ka, at binyening kalis ka rin kayong disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minungko kaniti, iting ka na ingkalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ang mibubu para kay kayo at para rin sablang tao, bangket ang mipatawaran la rin kasalanan, tatan niya iti, bilang kapigaganahan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mo igpain kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon may akiya kay ting tinapin ng biya at ting kalis ng kaligtasan. Layo ming pasalamatan kay ka. Ing pepaliran mo kaming matangkang talakad arapan mo bang sumuyo kay ka. Mapakumbabanging pagamwa mo. Hingi kami nga sanang misulusulog yung katawan at daya ng Kristo. Dipuna na kami ng ting metong ng Espiritu Santo. Ganakan may igpain sa iglesyang makalaganap ting metong ayato. Bang may ganap yaking lugod kambe ng Francisco kaya kaming Papa, ni Florentino kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ng pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayawang nabi. Tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakalulon mo kengan, gawan mo kayang karapat dapat magkamit king biye alanangga, bang kayabe ng Maria yung Birhenin dunin Diyos, kambe ng San Jose yung kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inipat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puryanta kat paligayan, kapamilta ng Kristo, kaya kang anak. King kapamilta ng Kristo, kang benat kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ng Espiritu Santo, upuryanta kat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon ni manalangin tangwit mong kapanaligan at lugot kay pa, karengamanong tiro na kay katamo, ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuging sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasopanin kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami kang bening maligaya mong kapanaligan, king panyatang ng Yesukristo, kaya kaming talapanabos. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak kaya kayo, e mo sa babaliktan di kaya kaming kasalanan, nunya kunan mo, lawan mong kasalpatayan ni kaya kang iglesia, at mamayapan mo ang pangbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman at ilisan nakapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Bakit tangin ing mikakametong tamo king kapayapan? Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalakong kasalanan ng yato, mapalad na rin mayawos, kingapuna ng kordero. Ginoe kung matampan tanggap, kaya kadapot yagkas miyang nga mano mo, kumayap na ako.
dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpan tayo ko, king nga karing kabanalan ang sakramento. Kalguran da ka, may king sablambage. Ag pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Datpot pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, o may sana po king espiritual karing puso ko. Kakaulan da ka, bala mo, wari at yuka ka rin at pasang metong da ka kalubusan king sarili ko keka. Emo say paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Alay Kapwa, Second Collection, Apos Shrine. Sa taong 2022 at 2023, demandaan pong scholar ang ipapaaral at pinapaaral ng sakop sa iba't ibang paaralan, private state universities. Ang sakop po ang nagbibigay ng alawan sa mga scholars. May regular meeting, recollection at iba pang activities na makakatulong sa papaunlad ng kanilang pagkatao o personalidad. Ngayon, 2022, meron pong 218 na scholar ang nakagraduate sa koleyo at meron pa pong total na 600 na scholar matapos at napapatapos ng sakop mula pa noong 1996. Isinulong din po ng sakop ang programang pangkalusugan sa pamamagitan ng online consultation sa tulong ng ating volunteers, doctors, libreng operation tuli sa mga bata, pagbibigay reference sa mga partner organization. Nagbibigay din po ng sakop ng relief assistance sa mga parokyang nasalanta ng kalamidad. MBA po sa Executive Director na si Father Kenneth Alde. Maraming salamat po sa tulong na ipinagkaloob niyo sa sakop at Panginoon na po ang bahalang gumamit o gumanti sa inyong kabutihan. Please kneel for the prayer for the Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name of and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only forever peace that comes from you. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and it will be forever. Amen. Manalangin tam. Oig pang malugut, ti kalubmeke kaming tinapening be, katman muske sana king upaya ng Espiritu Santo, at ibayo mo karing puso mi, kaya kang kalam ning ganap, alugut karing aliwa. Itinganaduan mi kapamilata ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuman natili kay kayo, At keka antimorin. manalangin tamo. O maluguda pong mamakadulu, pisyag mo kang benaning banala krus, singalang ko pa sa lugod mo, king balen ay niwi mo. Pakiramdaman nyo, ding maniga po at manalangin na balang metong kaya kami, ding magmasusi karing aldola ng karelang kaya baitan, ding anibersaryo ng karelang kasal, maglakbe karing aluwang lugar, ding mag-board exam,
ding masakit at may kikapanandaman. Ipagkalubyo po yung kayadwanan ding lalapit yu at maniga po kay kayo, at tanggapan dangmit mong kasalamatan, ing kalam na ating utang alob, ababalikan kay kayo. Bendisyonan mula naman ding imahin, rosaryo at kandila, laro o karelang daralan, bangsesa ning lugod na kay kayo. Kapamilatan ng pamabendisyon iti, aga nakada sana, ing pangako daking binyag, na ika mo kabud, ing karelang luguran at siwan, anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ng Lourdes, Panalangin mo kami. apong mama kalulu, Pakaluluan mo kami. ing ginumanatiliya kay kayo, At keka at antimurin. bendisyonan ako ng Diyos sa may paing tutu, ingig pa, ing anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan at lugod ng Jesus. Salamat kin Diyos.